Our first question is question number 1. What state priorities do you believe have not been addressed that you want to address should you win this election? Maagerak mo, ngara umwesel maklobal gulurior, rakabalment ng Ngaraard State, tadirgal mga mokla o mga mortial gigit. Madamalungil tutal mo kami wa rukul adang Ngaraard. Ako te me kumuulal mulwa singa kang klega Heflin bay, ak nalagela isak bay, mahustina tutong. At maka adra alap, maulimang, maol. Ako tuluulang so kalau ay sa mulwase ay kalm lang mo marekal 14 years siguro rabulur belaw social security may ay dala PNCC yak na mo tabag mulwase ngidil urior asa edel gutmok hindi akmal ngal tangal gupno adra partra NSPLR gidra bulura ngarar dra tial administration akman mereng asulela gobernador milsa yelgu qualifications nga kamang los of el tutka makmo adra NSPLA tial belu belwadra ngarar nga ka umerang al kmulo ase beto ka udior ngarar del gina del gutmok el mabumas adik tiliawan ng unfair leng beto ka gina del gat magil abugumas rogo yan dia kata madisel kuntabe umerang al waseng gina del gutmokli gina la gobernador malubat sung kadmongal tangat ng kadmo gobernador el mo bla karmudel lolda kaigal tablol blay olbatibel ma obis ra gobernador sa dulu asa olbatibel kami adra ngarada madengay ngania high chiefs ma assembly tirgay gidel lobbies semal klo angat alel belurang rardo sera augustra el arra kal molmutra susra kumuyra konstitusyon ergit ya olbatti laman obak klol Tutong. Kami nutil iwa kustom. Agerak mo, ngara umwesel maklobal gulurior, rakabalment ng Ngaraard State, tadirgal mga mokla, o mga mortial gingal. Ngitutoy, saratial. Asusam lam dong, hindi ako kumelet. Tingat-tingat yung orang asulel abes, masubir lo mangyat al chils. Kita ngartian lo marak ko siya klol mokte kali murmur tu magal trual wajar blan tu angkali pai to ka mokte kali hindi nga o marak ko si atora housing siya ako taklog tu tele yang kita adana ko spe lis el mo pangkotor abli dia kal akti ngartian mo tak ko si dia kal bola kay challenges kita albang el aldang achette ka permitir makpay ngartian obrero kasi ulgumar adro elbil mo sabi del mokad adu mo obatal lutas kasi makarata ton mo sera atora NSPLA mo sa do to ikan public land gid nga tam lama city ngartian din guys kasi more than 4 million square meter public land de platangay ding yun challenges sa gid ang albang ari lang mo umakyaw dai kalulyo atora housing active example rawan At misal auto so is probablemente gide mlaya 6 point is gide mlaya point team mo agrabor. Matamle submit ri e ombra kasi mulia ka dilera ubior almost 1 year. Tamle adol bila ukli la reduce our point is obisa valor di mo 4. Magida get challenges tigen adolom era adra blue plan appointed tira valor ma obisa valor ang ay achenta gide doltau dingi yegi del mo o dia kal bol yak worum malum dia kal bol
tau deswe dar ada NSPLA ya do tau tayen kita ada ngara do marak kasi ator housing au ten important yakti ka dio ais ko se dia ngayan ul ngara mo akabeno na dia kan voting member di ex officer of NSPLA ngayi da yer ka che do sulo Ngil tutaw marapet lang. Nakampe ka kay si Siro malimbre masulim mo sa ilukukrong sa kanila. Sils. Mage segi del kamlutil duli selger. Ngaraw mo el maklo abal gulor yor kabalment ng Ngaraard State al dirga kal mokatmok mga mo mokatmok la o mga immortal gingal Madlokatak lagi na sula. Issue say algisa nga kasi sila po tuwakta ay garuhin. I think it boils down to issue of planner. Kasi nga rato tayo ay garukul to ay katmok. Bakit daw sa mal, kat bagil siya na suya ka kasi hindi na ito siya kita plan. Wala bekla sign off for ni katmo ba nga ortaw tani bekla. Kung daw sa siya kita nga niya to tayo rukul to ay Brian May. Bakit daw sa master plan na uwi dali kat magil. Siya kita ako ra kaya kada bulu suya kasi mamsulang. Kalau tu lihat sergere, Ngaraw mo el maklo abal gulor yor kabalment ng Ngaraard State al dirga kal mokatmok mga mo mokatmok o mga immortal gingal jadi dia pun mula susuleng dia kata tema pada media di sekitar 2 minit. Dia wajib setiap sekali wasenga kami nak kabenor hotel kabarmen tablu Ngaraard. Mengalia gelu rol kitmok, mengalia gelu tiga kan kitmok, diul mo, lima kan bon merek, mengalia gelu Ngaraard das. Sekarang wajib selalu dulu wasya pun buat mo kabenor, gel lima kan kitmok, lalu kitmok. Let's say public net authority, abor tangila 10 million square meter. And at time nga city state of city ni nga ya bibirin na subdivide mabibirin dia share form agem na subdivide ako na aran mo share at man city ma direct kali aran um tenga aban alap dia kan buat mok ma gengin mo lang tbsiu umlo disyo usngenya agem blur plan mo tbsiu dia kan buat mok dia portra uru dia kan gengin ma aran ma gengin abok ngit lo ka belor Nanti aku ketmok, yang ada mu terbibil, jadi ke Ngaraard das di bawah ketmok, komsila. The next question is question number 2. Ngaraard State has had a master plan for a while. Do you plan to implement the state master plan if elected? And if so, what areas would you prioritize? agerak mo makatakatal nga niya master plan na state o mga immortal drual rakla governor ya kamo altaw teringi yal suko mo kumaltaw teringi yang raigel telan tengil tial mukotol mo mamotmoklo mamsarong ini ila ilu mek ngatiang kum teri da jaga ben metri da Ngaraard jadi gal mortal drual iku ay sige ko siya all these years, ang kol tal makat mok la master plan of Ngaraard. Menel al time, a master plan of Ngaraard, akat mok. Siya ul makti kalau nita ta ati al mbak lumut temor murt, asya ka motaw tagan master plan, bigi dam la otuti. Kita sila da sis taga sa government tergi de, angat tem na nyaw do dara at chef 6.
global environmental facility. Lalo nga sir, ay halbek state and muru master plan rin. Kita sili sa will create a vessel group. Lakman nga katyang emre nga sule la. At tigil pleding itiril vessel group and mamru tal master plan rin. At amna chairman at tira chairman tamangil. Ma Arbora Idung, ma former governor Isak Pai, Erbay Machutaro, ma Atangklil Idip, Dave Idip, no Norting the group and no Gilutial Trual and Rutial Master Plan, may al time in Namatmok la Master Plan approval. Sige da mo tulo dagi den mo top da walis program, ma commercial lease, farm lease, may gero po development na program. Pati ang artiang ebrang asulir ang atol betib. Sera since 2022, la sis relitial committee el adonde submit ra sel draft master plan and more betib. Tinga tem nga asulir atol betib. 2 months ago, ito kon maapas rin, di mlakang ang changes sa may rin, di malakpas rin, through cell resolution. Makumra kasi ang Ngaraard at time ang niya master plan. Sige, amo to la di muro sulang. Issue na master plan again. Yes, issue na master plan again. Remember, way back na ngintakan mo na ultimately, I was a member of that team. Against Chef Six, and we were trying to put it together. There were a lot of issues in there pertaining to a developmental bloom economy, including zoning at lablay awat maklik. Ako naman niyo kasi ay rogol tukol na assessay ay materially better with me. Kung may sang man mo military kasi tegi daran do yakni. Ay kita aswal lo alter mi kasi seguida mo do dara rogol tukol yi. Ikat multaw tayo gigit. Hindi ka di lang ha, kagidar bekla adan multaw tayo. Maraming saw, seguida tayo. Ang master plan ayusin development ng government ng Ngaraard. Betul kay Gil mo mes gutmok. So mes tiap climate change di May. Mes development ng blue. Na malaget ka. Madirek lo mes a crowd ng blue. Mungkin improve ringi. Mga kabok-kabonor. Naklutan mo mes ay Gil. Gila gutmok na mo sisiya master plan. Direct last time yung danya recommendation at the board nos recommend 10 sois pertian master plan. Ay kaya direct mo sois nga kan mo mesi was ngara gel guk sa sosis beri mo sisi itian master plan rin mo wila development of Ngaraard. I'm to repeat the question. Speak tayo. Makatakatal nga niya master plan na state. Ako mga mortal dro al rakla governor. Ako maltaw tringi. Yan suko mo maltaw tringi. Ngaray gay tlentingi tiyan ko tol mo mga moklo. Masaw ngil question. Masaw la governor ma other alternative lan suko ma master plan amla mo o ngil man namo sa pedalot taw tringi. Yang waikal plan tung tirgal maybe ra candidates. Say do dahil dol tirak kadingi yang sa ela belul develop. One the reason why malmeo da development tra belul Ngaraard hindi ka master plan rin. Masel so kal mo meru ringi al sumo kada mongal tangat. Eng swadal mo ome sa igel lungil commercial lease nakahuk ome sa igel commercial lease lungil shares. Emerulya program ra abelul ngoy titirar maklon adra belul kami war asal mal expert ra shares alme merkong ekadruli shares merkong ngoy titirar ngalagay alme makadol si sa akartil waseng makaranga mo rura shares makaranga mo rura mesay
Ako lereng serang kaki dele hana sel shoringi la lobentra ada agricultura. Hana tena aser sel. Mal klo al lom selobang. Mal dosis tultria ngalage del momtu el low shares. Esel shares sa abolo road. Etol trawa amaka tingir. Engal nga udo del mo umdo del tir. Maudo del mo al ngaser our senior citizens. Sa igitawan ragel mlesokan mo dongot moklo. At sumo kadamongal tangat. Yabo dangal tangaten. Hindi na katsa dalome sa residence. Dagat makli nga nga ududel la olbatib la dangal develop residence misel tsumar at apply alis nga nga bengi maral ma PNCC mga naklen ma nutulungil tokol rulia a value tial at med mo mo arba masedol trangil 10 cents a square meter and ya kalumanda ada kung sa tiamal takay yang already well developed sa kita so duli sulang. Our next question is question number 3. People of Ngaraard seek opportunities to relocate back home. How do you plan to increase opportunities for housing in Ngaraard? Arada lang Ngaraard. Aldi kadalang akli rabalu Ngaraard. Asoril memoru ladalang akli rabalu. Ngarasa ba emal moruli momong lora te al rarad mong mosabil. Almem kato ora bledi ekut mok ladalang akli Ngaraard. Wala ka malungil yan. Ako nga sel yelo kasi akong daswing. It's about time to say the issue housing, issue land lease, transfer and all of those. We have mania obviously kita take care again sel umlokulot. And at the same time, a lot of these things is isura. Akong daswing isura ateletelela audio. Konsepter kulas mel share niya awat yagi. Cellphone material tiyan tora utum. Emag nakatakar kasi either ka sapti ba either ito ko maklilo ang ral madengi maroboy. And then niya mo takla time kasi tiyang ngagarawa ka na time rin. Sige na so kanun merek mo. Luwera kasi arugol to ka bladas. Makadiyo tiya kasi o ngarang mo mukot yang emla katakraw to so. Ang daw sa sige da ay imit yang. Ma o the swera small luldas wase within those 100 days raw do rakong to so ye e bodo dakit mo olbil ma klobak magil adrablo et sa dokot maklit yang. Sige da kaya da tiyang sula. Ilan mo din namaya 10 some square meter 10 some million square meter na nga city niya na state government ng Ngaraard. Ang kailangan man mo subdivide mularan mo ni and then comes housing after. Kini pa sa sekura public land alis mo ra beklat ko start mo to housing. Dire mo kutmokla mabira utum. Hindi ako daw orior, nang wali sa sahal, memori housing, ay naman ala, ay na, relocate. Pagka man na, tumutin mo, smisi ay gel, public land wala nga sintili, bularan mo asel, tinggi maran, yan ala ma-receptive, yung mo bagay housing mo so iso. Amlutel oiwa question. Arada lang Ngaraard aldi kadalang akli rabalu Ngaraard. Asoril memoru ladalang akli rabalu. Ngarasa ba emal moruli momong lora te al rarad
Mang mo sabihin, may mga ora bliri, ukot mo, kladalang aklir ang Ngaraard. Ako tuluuling akmal amat terkomir atau Ngaraard. Kera ikrel Ngaraard. Lekom tilo dan mosiga teal maungil klaak maungil klangalakal. Elal timing komlarmin sir beber candidates. Clora 5 million square meter ti osper sa igidil. Ultimate public land ra balura Ngaraard. Al sumak dumongel tangat makmo governor akmo blaka mo balura lo bentir atau olbetible. Ma NSPLA emergong kat identify gelungil residents. Again, mungil uto marablu rang radal sa edalom kat ora blaringi. Emergong olangitra olbatib na matotobadia resolution identify kay kidal belu rang rad. Emergong kadamo odol bangala NSPLA malasam develop pay kay kidal list muabengi maral maray kay kidal basyo. Emergong open selbal ready. Kada open ang ilmoraro ulat. Seldol tirak ral ula NSPLA malubeng PPLA. Ang hirel moraro ulat. Mandia kada lutel repeat thersel. Aknoduli tang ang alingan adal dakal sorry. Hindi kada lutel to madalis. Lugti morar adraol. Moraro ulat adrar. Makamilo ren so pa mo tangel wasay. Al ula NSPLA sel open alis ang moraro ulat. Why say eh? Timo mo say it. Kami mlut. An adra Ngaraard dalang aklir balura Ngaraard. Asoril me remula dalang aklir balu. Ngarasa ba emel morulil mamonglora te allerar av. Mang mo sabihin me mga ora bliri ukot mo dalang aklir Ngaraard. Wala ngilgir. Ako mara kasi tayo ng master plan. Agila turi and then develop problem. Di me ko wise. Kita siya system government kita wajib mention na former governor Iskawa. Mlaring alat tara yung laban na all alat and already na subdivided and not to the resolution lot of mo housing program na plunga. Makatyan na kami sulit tigil appointee sila the appointed team mo na atyan board. Siya may top priority kasi while doon niya na master plan bakala to da que list blada subdivide red al time el top de mortiguen ngien Ngaraard del al time los ageso ding yegi del bologoy challenges a border ngaringi a border kita ngaringi el bangan modia al priority a border se da una akmartian onite yi kasi gider glow a representative ara border long tera ara ngaringi mongge concern na adra bali ma asapli sa angari ding sil agenda gidra NSPLA ay ya mamade gidar mutra modro lo mara sulo. Our next question is question number 4. Citizens are concerned about the use of state funds. How can you ensure greater transparency in the use of state funds? Ara adra balu abato karaw reng artil girel o mingitel au do dra am trangar. Ngarasa ba emel moruli mang mom alin so o mingitel au do dra am. Akote government kita ortirak laisen auditra national government masel entrair entre audita saya sa pakergi o eru o mitra o dodra state government akala kat mo ko betibel emera kabelora tautri direct Jadi na ngari kabelora open berapa big lo semidil ngir Alia kali mat mungkora
saan mo matangira state government, primera state government, makakari, naringira, ulit mail, pinaka-government, mo lagi din at. Nais ko mga niya, kung mo, kinagot magtil, lakad ko lagway, kasi mo siya, kung tingin mo lagway, mo niyak lang ngira sa blue, ikot mo kaya kinagot mo kung tingin, umitra sa blue sa state. Kabluto dulise. Aradra balu abato karna orren artir el girel o mingitel audo dra am trangar. Ngara sabe el morulli mangmam alins o mingitel audo dra am. Sulang. Batul ule kam la subia bacetra 2024, bacetra FY 2026. Mal blagatakla baldase blagatak blada sa teletele o mingitel audo maklungel audo del executive authorized mangoy ma buk bumdaswa maruringi yak mulwase ultuiler self SLFY 2026 governor agirel producer quarterly financial statement te oval submit ringil mora ulbatible se apo doruringi yaku ay sa kamit pulwase so kumang kadmo oltaw tringira action kadmo ngol tangat en akmal di o ay sa kami luasen sa di mer obis mer kong yang usay the financial statement mo kamo matangil luase ngwang anak telet-telel o mingitel ang daw loru ringa governor rabekkel goy lo mabekkel quarter mabekkel rak le gunda swe hindi na kalngalingal other belal sel open act la hindi na kalngalingal lamal tiwar at rabelul mer obis ra state aska information hindi ka sa amil mora obis national government mo kom aska information at kolto do lomas kami mo abadangal tangat ya obis kita da kabolo marta igel kora adilagel gal lurior el makat mok pramil gol radi bilagatak letya state tergid mawdaw daw dudet mahumra akmul waset tirgel mara o merredel agirir el bilagatak la bilagadilir matalet telila alorur tawdior ra aol baktibi koman masaw Sularong ilike. Ako merak kasing bagian belantong away. Ngarinya lula state dia dari submit a quarterly report, yearly report. Apa ingat yang politik kita rada belu. Kasi obviously state kita ading la asmere any questions kita financial state. Yang kami belu all belu dengan public hearing ra, dengan local counties maklu lu ay sa report kita rada abelu. Apa ingat yang ngira irung ulcer kita rada belu kasi pera state mo kira ke ring seldi doreng satu korara yang limon malungaria imal mo ile emoklo aku merak kasi state government kita ngla asmeren every time ngaya question rada belu kita financial report malu ngidi ngal tingin na state tergi e pero obisem mga arogul information ng dia kamart aktimotiv lokora di sumakliset tingin labay dia ka adalgen toko na state na time blakatak akpay di urche kita na blu kasi pemoger ngani information de peng sulo Malilas kan timlut doli Aradra balu abato karna orren artil girel o mingitel audo dra am trangar. Ngara sabe el moruli mangmam alins o mingitel audo dra am. mal di pa mulut kara isyura sa igin wasi malin se kurus tra government ulo ko mang brai sa del nga sa igin del das wasi potangal tangat de tu obis potangat makli sa igin del wasi pag may dumra blu every week daw ay sa pas yung wala development tra blu wala te tele la blu wala umite la do may igin ro gusto marbek la ta plo atra ro gusto koy Ekat mo sumbuak kaya abluan. Magiging mal simple as that. Keluar dari rogul toy, ya nasi malin sa utos wedri ni. Saya kita purpose tel
Kado di taro ko ko mga naklilang kasi sual kita mo ndanya kasi mo nga natin tilay karo ko. Kung dasi sa naman ko kasi ba laktaklom so sulang. The next question is question number 8. The U.S. Tapmore project is the largest and most impactful project for Ngaraard State. How do you plan to address environmental mitigation compliance, community concerns, land and radio frequency exposure, and maximize economic benefits for the people of Ngaraard? Our US Tapmore project, ako to klolo your lamir ang rar. Malklowa impact malubang ni uchi, ringil mirabalurar adar ang rar. Mga rasa ba emel mogut moklil mosmisi ako to tel asaba aklela environment, ut madaw malugel aklangar, el ngara alsel. Edirek kalmot meda sa the swir masabak kringar adar algirel tialurior. Esmisi arogul teal ragarul el mangar tial project el menweb trabalurang rar. Kami tuligat niya question number mata question ko kami. Our US Tapmore project taklo lurior el mlamirang rar. Malklowa impact malubang ni utsiringi el merabalurang rar. Mga rasa ba emel mogut maklil mosmisi iya o tutela sa baklela environment ut madaw malugel aklangar el ngara alsel. E direct kalmot meda sa the swir masabak krengar ad el girel tialurior. Smisi arogul teal ragarul al mga tial project el merweb trabalurang rar. Takmara to malilo asing siya di kira soldado ngatian. Arugul durara takmara resa environmental di mura kipibia siya untira state mura.Osisul timing gira mo mengero asengara age requirement tra state age requirement mo benefit tra state. Gira mo mengero asetrigal adru ngara state ngara benefit mo. Require SS ma pension director na chikitit. Require after 8 hours you require overtime. Sel gidan mo ko madali wa siya nganya kung mablu rar impact fee. Kaya la ligel rogul infrastructure mera blu rar ang area ko harar ni. Veisra wo ya tetele la blu rar. Ang area blu rar impact fee. Siya ko harar ya state ke rogul development mera blu rar. Usat mamsal was yang tak mo tirak kasi gila ngayon na haron na state. Mamalas mal longer cell get le as a member NSPLA en kung pwede raw rin ang timlak sal involved ra igel public hearing at NSPLA sel project at Tapmore o si silta may serak kung sir question era semlewan na question so I did my due diligence and research. Michael ko plaksu kung ginel tial Tapmore project kasi ngara utumal telgi berengi private at telgi berengi public. Kung marang mulwa siya a negotiation aral chel uspel sel ut mamlam mo mereka mara tigel appropriate parties samlang maya igel share it. Number 2 based research nga kat matingel waset sila start audio ringing
Klo betul ada mo audio ringi mlaring awan da ker iliwi kulo ase ngara gora mo benefit ra adra belu ma tial mlenge ra kulo ase al adra belu ase el murula ma ki tertire ol tra tirgal adra belu adra urior IQPB base ra research nga kamla give a amla release a permit ra atele tele tel urior sel report ako ngui waring kulo ase tamla hire IQPB mo manage sel tele la urior mang atsuko mangora mo ngaring problem eng mo tiria responsible make sure adra belua aware to unya obis ra state ra Ngaraard matsum ko mo angal tangat kada mo plakar mo dulo urior lo bangela IQPB matak more and make sure I development ta dia talamal la adalang aklet mar adra belwat e ba yoro lo bentil lo sem magarang sub iran adra belu lo urior lo siga moringa ula klagadingir otru lela magi tertil mortil ngora di seguida klem ngir nga algirel sel project te omsulam Sulat al me kwani mo siya awak starus at yan lulir at takmol kita ada ngaran mamin tengaran ada kata tomtok at yan lulir di at time mengwal dir permit tadi dengan IQPB el mira sel approval ni atau bayangan tengah tel sila tasi sustainable tergi dia adu mesa pada dia lulir mom dia kasih kemamel leadership Ngaraard ada yang mau mengalit dia lulir madam le create travel del prengasule la chairman of the or Steve Albert le senior maget pasebs ma NCO tingin ang atial board lo no sena state review tial takmor board maknatiang board sa le mukase awuleng meo tial lulir approval at takmor ay gaya del concern ng environment human impact state impact fee ay kaya yung concern rin kita dimla al address na yung EIS mumlamo 2 times send an email ya border kita mali leadership ang Ngaraard anu to reject ni el musa ababingin mo kasi tingam address ay yung tuloy again kita ang Ngaraard ada against the TEP project ding so ada mo kari environment tergi maklangar kita ada belum Ngaraard hindi abot wa baby ra belul tomal atoy el atam su tum musim okra atokon ng tamal kita ang Ngaraard tangat teling dengannya elimos ke environmental lobangger marangalien Ngaraard Ngaraard professionalism ra tial urior kita melawan titrimer part tial board jadi part government tergi so that assure kita Ngaraard mo we're not against this project so that mo careful alomo la urior hindi ka mandara adra blu ma environment tergi kita la ket tem no sure Sure tell urior asara light aman lakatakle pa siya kadam lango and then ang gina del lango kadire kan lango budel that's why in terms of funding and how tilanga mo sa bakar giden we have to invest wisely in terms of say was what is the return of the investor meaning to siya tong to the tungkol sa program kat makli nga return ni saya kita dire kal tra isyun din a pledge el ang Ngaraard de was kat mokal say saya kita EIA report say report environment agiran men mata kat musang mumoklo tra to suero kasi al matmal larael elongot kat sa basyo en tamo rulik say en Ngaraard do dam oiterni at the same time ngakarusa digri atal mal like for instance al matmal labet yang kukuha Ngaraard telel ewang raw do kakarni mangarta ay kita kira kan man men meyo kata smawag moklo daw do suero era at move forward mansulam One more round of applause for our candidates. Congratulate the first half of the program. Now, I'm going to get first the 4 questions. Ela, kada mo mo alu may email bung,
el suelo. Abrí uno sei que me lo molve, me dice que me deja la multa, lo van a aquí. The next question is question number 6. The chiefs implemented the community bull to reduce illegal drug activity. Do you believe this should continue? If so, what would you do to enhance the existing bull to prevent illegal drug activities? If you don't think it should continue, why? Magirak mo. Aro bukul abalura Ngaraard, hit makliya bukul mo mga sadal, yung sa waak na abalura, uspa elela makitilgar. Tial bul, omamdas yung ungil lolomol. Al suko mo kamdas wak mo ungil lolomol. Ang rasa ba emal moruli, alam mo, tas misi iya mang karingel, masa ba aklel, abalu ulgiril ang makitilgar. Al suko mo kamdas wak mo lamang ungil, lamang ong abul. Ang ram omesang ang luul tiyak. Hello, hello. Hindi mo nakalabang. Okay. Marungi pwesto kam. Birin tayo. Akti, isira, isura pula kung daso rin komen ko trukaso kan mer. Molter kami. Anyways, isura pula. Kung daso sila kan siya ta gina terpuli. Yan ta rubula bulu. Gina terpuli. Hindi aktira kal lumnas luase. Ako bisa kabarnor gina dili kan mo iman. Ay iman. Upo. Hindi alam mo mama. Dakan di mo do. Maklutang. Isura o kisra kabarnor kasi hindi na dilikan mo madali sa ilmira ablu. Mas kuma ablu ang nga isur nga nabul. Hindi na ko ko sil marubak kasi ta ka mga sa okre. Hindi na din kanya o hilundas ra grongolet rather back to time. Ay gaya pretty good issue face at time. Kung subeseng I hope ako rin nasakan mong nili. And namo time. Oh. Malamay ganti ta mandi marahila. O ay makti mereka suli sige dal nulda suli kasi hindi na guli sige if mo kan tangat mo tunga dru allen in sige kada mo other libre sige dru kulto. O maram sula. Lolo mabul yang lagi raw ulen men. Umle sebak la belu em lagi abut la belu. Elan tan yang wan itu tawa abul yang dia kan di tuguk ti lubang wala lagi. Abok ka menolak mo assist la lubang. Mo implement la tigel bigla state mo musora lubang. Sebak la bul. Dun mesa kana mortal no sem lagi abul mung debora sisi atora ibalaw. En agat mo at mo silson na mo democracy government. Mungkin la state mo involve ra alubak, emerisi tiagul, mo kreng mo selak la ablu mar as ngam. Aman masaw na ang question mga upload sel bumat adu upload tama na konstitusyon na lagi. Abula malungil abalukul, malungil implementation ng ngira balurang Ngaraard. Ngakakira ole dikira alol mang sel sira wera albon nga bulen malbutokar mlal mera alol ekel mo etel klora mututa e merong emera sira albon nga abul etelilya kay tramadala alol mong lobya kay gigidil loyli al pasyon open mal adas ilmong emilile terdatingil wasing rat merong o si Sultan men gira del Waigel lolo ko tirkal former tirkal baby nga
Giredel mangul rubugul Ngaraard. Merong ol tirak laigel tira mo akmum kadol tau. Hindi giredel mo understand rawan ito ya adro Ngaraard. Akabernor aginel ol tau taiger rubugul la al tob der obis ra ol batib. Malsumak mo kabernor at sum kadmo ngat ngat mo kadmo kabernor. Either kada propose ringil mo ra ol batib mo consider ra rulil mo partral la or kada malgoy ra other ol batib mo trulil mo la mong masum ela obis ra kabernor enforce ringi. Nangangi staff ra state nangangi rangers sabi edel rulil wasay mo nga klisi ra rangers anda kabil batro legal debed ma legal protective area kita tidak mas ilal patrol legal al par ma igerogul public places ya ongelong kada mo make sure ya other state ma audio volunteer legislator sa kada lo ang street light mong mamalom sa balwat le sa ML o sa kaya kita le chain mong daka adal mur al all kada di ka para miloko lagi meru lagi doru lemang nga kamobla kamo ko audio labanggela all batibul milisi irsel del will mama all batibul mong mo sa amru lialla mong mo sa ela ka bernor lol taw tengir el sela balurang Ngaraard. Sige da kung da sa mamurungi om kung katamangan tangat sulang. Ramsar ang ilger. Kirche ako to sois mutta kami mentri ng Ngaraard ha. Ako mara kasi adulme sa gil dia karan sa state government madam let o ako gives an executive order adam let create na law enforcement tra Ngaraard. Ngarian ulam nur Ngaraard din di blaka department tri. Nagi damne create ngi el lotto batia al ble ask all batibul matrulia alla mativegal otomatic funding el mora at law enforcement. Maknatiam rin asula na all batibul mo sabihin act ngi mamloria law enforcement tra nur Ngaraard el dimne taliwan time. Ya next lu budget tri ya all batibul lagi beti. Sige dia amle aldo urang mama ali de sibra blur Ngaraard makmrang asulera rubul Ngaraard mle o mes o singa la benor kasi gireng ngayon law enforcement tra blur Ngaraard edi al masabok katigan ngalgeda ma abulul moria law and order makmrang asuler tiga ba kalut tebti abul mga ngarti man support tra abul e onit tegi del adar Ngaraard to kalit ya abul hindi ka malmol del al time makulit tegi del to kali e do tiriktia ayen ngalele labul ya kumbara kasi ang Ngaraard state government taginen ngayon law enforcement tri makmalmol labi ra other alternative matamot o tua funding kasi den hara other law enforcement e kita dire kal malmol lo manggela national government last katil dire kal me e mo ma patrol ra chela lu Ngaraard di kita ang dong yang asensya national government masong sar police mengania atay metamay edine kal ultoy lay kay daldo do yung national government ya pan officer sergi on certain identify and report tagel ngari ngari report tagi tagi ro kung ngari na The next question is question number 7. None of today's testing. The next question is question number 7. None of today's candidates filled their nominations for the office of the governor at the Palau Election Commission and are running as write-in candidates. What are your thoughts on Ngaraard State's election filing laws? Agirak mo.
Hindi katar kami remote to more office ra governor and may file a nomination ra kami ra office ra election. Mukhang roll remote to write in. Ngaraw the swim el girel la lula senkyo to kuni filing na nomination and more office ra governor. Sularang kia. Nga kumara ko sa kaya lula eleksyon lula state ma eleksyon kamisyon na ungin. Me ngatel madami ang katarablo ayaman. Lembran di mrak lang siya asubot tilog de direct yan filing. Mak ako mara kasi di mrak alarmo ka intention nga di mrak file. This is the time yung temela Micronesian mini games. Kita kadang-kadang taman lim asang. It's not a good excuse. Ding akngat niya admit kami kasi mal di mrak lang si mang di mrak file. Di mrak tipok per se. Ako mes kasi nga amuk mes sabi kal dosi kal dulele e kamabel tewan ada amo file. Bakli siya ba bilinge as a governor mating as a candidate lonit election commission office kasi kami consider a decision of lamay gani import sa amel kamabel tewan ng Ngaraard lipol nga officially submit taklam ra election commission. Maging sige del babian election commission na submit a filing nga matraktes nga may requirements ng mga election commission. Ako mura kasi ati alang ani makne proposal la almora olbi kasi di nga yata advice election commission kasi dala ami war state amendra la ami hindi nga yata August den mo September mo primary makne proposal la almora olbi lomdas kasi tial tol ngani obrador toy me desa tial issue es redel chensa date idra primary mo September lending lang time mo sa vedel el conduct di ako mura kasi mukna wat out the sura adro natin hindi na kalak tingin ma ilang time siya ul makamon tewan nga ngalian kanar right in maknatyan ko nita secure mi right in na awen Again ako, di katar kami remote to more office ra governor and may file a nomination ra kami ra office ra election. Mukhang roll di remote to write in. Ngaraw the swim el girel la lula senkyo to kuni filing ra nomination and more office ra governor. Malungila isura al-ulma palasira election commission na mal muller sel the issue. Kodun mura retta del ngarsil uldas luase. Kodo orta gidro kul direla rablu mom ngay asa el deliver attorney digidel tagi del report mo governor. However, nganya ikel times where nganya el bul mes office brother ng atlet. Nakamral ay amar mayon kasi nornya asera ba abimam amas na nakamor umrahen in murablo at Taiwan blor sale ya kalkil talsande yung lama abuy no gina ko mo kasi nga kan mura adra atlet imno ka mangalgen kay gim sa okra mo sige daw wala ram lo batak tele ko da kasi ako mukli tayo filing. However, kung nasa kabala badanya pa siya na share ay hidil ambition sa mga kalgire la at adur tergit. At the same time yung niya di ngarmit mo yan niya kal pan mga sulam asa na kan maklorong lo bagay men mutrel ang time kal dem lega ra garo gusto. Sige na ko natin yung kare. Kaldamin. Usubes. Sige. Overem sula. Sula will get a history of Ngaraard and Timnaka
amurmurte, tumnakatarman mo file, enclose nominating petition, nominating. Beguk libok sa initial side nga kan naliat trigil siobar nga kana. Partner nga man at motor, bibiran. Nga isura to kala attack sa mga license. Kung sentence mora probation. Modro ay gero bu requirement del girela community. Mora STV, mora isi, mora Ministry of Justice, parole board. Igual ay gero recommendation mora president. Wala kabulta ay gero mol sa time, hindi siya pinag Saya aku pun mereka agak roboh, nama ngaturai dulu. Aku election commission itu nama yang sepen. Ayam marah berural, tretan happen. Mereka yang gitu writing, aku masih siang teh kalau mereka sebenarnya kondisi masih sekum di wilayah mu. Sekatian bokrut, tapi mereka lewat, kira lagi lurus. Timbakan butmok, aku mau butmok, baiknya sih bes. Jadi ground loss aku butmok. Malungil tugtaw Ngaraard. Gireda lor taw talla. Nga 14 years siguro bela 14 years siguro taw tralla. Nga kamle metengel ngulwase beginning el arra kalwase moringa sencture Ngaraard ra November. Dimna ko ngel wasen oy ngara November ending November. Di nga ka adimla kal so ka mortal morangi di lobis ra abelu Ngaraard. Nga di imle member NSPLA tuira appointment ra governor emerong emirura urela Ngaraard dal logi wa NSPLA nga kamal mga luwal ra family nga maurere ra PNCC ma public service nga ra social security lembek councils social security gid rogo ngartia nga rogo ya participate sa social security whether ka contributor or ka beneficiary mga kadimla kan suakal more than more ang idil lobbies like gid yan maklaw tutulen able kung ulwol ni sera July 5 agi mitra RIC mula blakatak mula sendim lakatal adel el file omgo mata tikal tedea lil ang clear maduben governor amlo lol ang clear endim lawok tur di nga ka diway gamim nga ka kera all betal tamil bok mereka lawri rak maralan mo raol ngaringi serang gol gire labalu maun makno other si ang clear hindi akto oral ayamar kami akto oral white mulwase nga kamno or si ang clear let mga luwol omkarrew serang gol Ngaraard lendim la ka other file manggulgul wase kalobi sa ka tutulen tadi blakatak kan mga adu mga ka other si ang clear ay sa kumilwa so ang ngilta en klungyalan mo Ngaraard lakam ngilta kalang guk kamot all asim en family nga kawil busul so ko bay man masaw te al ang Ngaraard tamam Ati mo mga taplit yang ay kam le 8 del ger ngay ni mercy aten dagi mo nek musel ten migrat musel basket dagi mo oger cell number 5. The last question is question number 5. Citizens see state leadership as fragmented. How do you plan to unite, engage, and involve chiefs, the legislature, and the community? Magirak mo adra balu ao maral mondia kaungit tareng ara dolongli armare dra balu Ngaraard olbay maklova ka makabernor ngara sabe man morulin mo olda kara mo ngulteling ara balu algiri ara adra balu Ngaraard
Manusara Milger. Mulmur Sir Augusto. Nakmasura konstitusyon lagi. May garogulan sa ekal mayra olbatibel. Leng marangar ngiran mo kar mortal tao. Selgotel gisang alwasen club tutelel a relationships. Girela kabernor el lungil lauriel bangela olbatibel. Ya igen rogul sawagal amagat mo. Ngogi wa obi olbatibel. Maungil relationship obi sa kabernor. Yar adra wa well informed. Mansuko mo kami ngiltakan mo kabernor. Kasi give number 1 at tukol baguro ngira sila igen 100 days. So ira adra assembly di kalsoli nga. Dik sa kalyak so kamit mula sa baguro laban tiri nga nga gimrelil klungyole labalu Ngaraard. E marulia community outreach mamara lay kalbek kalhangan mga adu ay gen rogul kakarosen aldabel. Malaw the swiw le ngara kakide konstitusyon gibya kabernor ng kaya waya lom te labalu Ngaraard. Mga sokan mo mdengay gel somiw, sokan mo mdengay gel atimiw, sokan mo mdengay gel girel mo katmok rabalura ang kaklaw mel moraol. Ako si sultan and sokan stress of mulwasay. Kito mar adar ang kaklaw mo makalaw rio make sure sel alada sel badara. Yapo dong lang klele mo subes adar ang kaklaw ang makatmok. Kadamot makay order and make sure sel ral lo me ang kaklaw mel limang ang makatmok. Mangmawiyot tergitar adara akyal buk ngara ngabu ta maulima al sa tang asmiran adra ulima kal gaklal ko ngeri makadma makatingin den morsay makadol taraw maluwe kadrula makit tertia matuk makatingin me taran mor adra ngalo nimle segida so kan tuli komsulong Amelutin. Aradra balu umarat mong yakawit tentare, nakalamalin ar maned balu, Ngaraard, Olbi, Klobak, Makabernor. Nasa BM morulin mo alba para mo utiling balu, algiri aradra balu Ngaraard. Sulara manulian. Me edikatyak pisi eturo conseguida jadi desi Ngaraard anganya quarterly meeting ri. Bekal quarter ali si Ngaraard amo dong ok jaga adu emsang da yel isu Ngaraard. Mga ngatya ko sing ngarisen katareng ma aldo du ngari. Adi imo challenge sa bek kulula dorul ni ndak moria ke challenge sa ulol dorul ni. Ako mara kasi el altan kami met tegila diak se lomul na agel dru ulle la kunta mata. Le ako mara kasi another olbi lang anya dru ulir. Kabeno lang nga dru ulle, marchip sa nga dru ulle. Ako mara kasi gine den mom dengi role sergi as a leader ablu Ngaraard kasi ngarangar alir ngara aurere. Le ako mara kasi as kabeno ablu Ngaraard execute alla loru lara drolbi aku tahu lior. Magel lior do mesrel al tahu state agegi dangar alir sa kabeno bulu. Ni kung kasi hindi ako umul na posisyon na adra ajek ta kabinit menggide de mong tangi posisyon lagi ako mara kasi ada olbi lam tangi ngar alir kabeno lam tangi ngar alir baru ba am tangi ngar alir suno Question na kasi Ngaraard sumok segi de lo hace do bil raikal kalde limuku. Ngaraard sumok segi lo barin man bring. Hindi kung daso kasi aboda lakatak ro sangye da ma umbrella da ma tetele da ma especially umbrella at ora communication is key. Gine da lakatak ra umbrella da raikal kidro ul toy kada lakatak kal mura assembly maklobak ko sa kay kita kat magil ol kita supporter ti ngato ka supporter ti kat makal mga tablo malibre ay kita sa kita kung dasen mal ime sa kita rogil to kasi ol blakar mo de yang akan kita mal respectra integrity ro obisa kabernor ma obisa klobak ma assembly
Lenganya hire nganya mon nganya check and balance. Aku kan gue kasi saya hot ngara platform berang el umesa ng masih kadu revamp pergi kadu improve pergi where kadu mo blakatak la teteler el dia kan morar ada olbi mera kami la adra kadu oti kasi tegi da umrolle segi de umrolle sula Amo tu pete sere question. Mo, ada rabalu au marat muntiak au ngil tertare ngana tolong ali ra mere rabalu. Olbi baklobak nakabernor. Mana sabi meruli ilmo olda kara mamuteling rabalu aligiri ra rabalu rangar. Klau tu teren serger le. Ya kan sebera objektif do. Maka menor. Nakakawas ang uswir ang ayam katmak rabalu. Ngul wakul way bakan mo sino utro government. Yang mulai ya umul ra kabenor ma ulbil. Ya kabenor electoral ma assembly electoral marubak TR ay gede mereng. Klub tutre la ruanya compromise ma umul ra ruanya ay kan terlol breng. Ako kabenor at mo mo lo misegid. Ay ken mo klub issue mo ria akan fikta rolam. Agi mo dong okla malua. Assembly maka benor come up with the best solution. Saya boleh ria mama tak betul toy yang giram terlalu dry mo obai mo toy. Sekumang mo apa sih auto swap dia kan imbol toy ang lungaran ng mo. Ordinary commercial ako permit. Makuit mo tumutin mo way back commercial mutul government and mo rolo bertirar atara assembly baru pak mas kumang dia orang cloud isu giram gul so okay moria que cosiroge moria budra será complemento طبعا نساو الاتجاه الكانديدات سيجي دام لو ولا الجير الان يقدموا مسكمي وادرس يرولبو ما يتسال هذا مصاب الى الموضوع emocionar ablu emong share again last remark review قدموا مقاسين قدموا التراك كرسل تتلل له المورس غرابلا الى البوت المور انيوا سولا الموت المال لونجي سوى بالمرة ربول هذا Ngaraard again nga kang klega heflin bay ak another siya klega len ako marangal wase ako kurtel mo telobis en ngaring ya ungil to sa edar mul el mo ngusutri other Ngaraard mo telgibel mo ungil adalang aklir sel mo meser nga mo meser tirgal nga rulet tirgal nga ngaring ya history tir tamla angara olbatibel el angahi tma kadamurtel mo pertiang lobis ak gobernur makum merang alwaseng ngangir kamiwa tong pertiang mal o may sertiang alwa telgibel hindi ka mo tong alka mang akmal di do ortiang et mulwaseng nga ka andi ka mo intention nga ka remurtel mertial lobis hindi suwa kalon nga seura belurang Ngaraard hindi ka experiences nga kan offer al orang marang liw mbay gi sa kalau ay sa mulwa sa ra social security en ngaringia aurere kal milgat mokler say arungul ada di milaw dudi ng naraigel girel magat mokler dim nakatal adar mo ngosong sa dudel el alta milguro ra PNCC ak make sure arungul okya ra PNCC am dang lilwa sa ngara tele la PNCC elat nga board ra social security yak maldom da sulwa sa itel sa social security magalas edruli benefit ra adra balu el al time ko medengel kulwa say kadangar sel mlamo gina the reform ra social security magalmi wak mo sa heflin ram ko itia social security me murtel me governor well ak muskimi atul tokoy number 1 ako marang at mulwa siya Dios sa mil ngatmokla na kalgirel el alta el alta mal adat uspe ang eso makpertiang makalaw niyo rulya bilwad mo ngat atal waisel luhor niya kaysi emerwong elmulak lang argi del motel gibel
lungil basul lang moklo o si sabalelaw daw. May gero ko ludaw del girel morar all the ace melmon melngangi ra wekra ayuda melmon melngangi daw del mortir. E kita kay ngesero dalong ulit. Esel long ero akmula say akpe hurira lobong kami weng dax to other social security. Hindi melmon melngangi adal ngarselo musaba aktar ka. E bay man mo biyot teleng mo audio lobong kami mo biyot nga kan murura musama okra SS loseng makadadora aning mo ngidar other bela. Mga ka kangot ang tokol so kalo ay sakti yo ay sulwase serak ka activity mo kan mo or tiarur ak milungat adu urar tar nga Tiri ko tek meter nga kalap. E merbang et kongel wase oy sobe maul maklor murtel el mora tirgel mal lek medra damage mga adu orti de merbang ospia advisor tire meral house to house ra benurang Ngaraard magimle start ra all el turgirang klawe mora orior nagbeto kami somamel adolo officer tire ding mong songs atay hindi ako meral wase nga kamabi kam no ragel kurbabat sa amal loltaraut yan club hindi meringal mga rirula ilusang kleke hanay malu aray kal flyer nga kay maral maros ek mura ada kumasyan sugum at sugum ko mura kay kidele balot pak se merong kora mo umda so sengen al delegel kan buy gal suar murt el mo gobernador nga tinusia H by leng nga kami lobang ab esululdasu emel yel for el klawal el tokol sokal monrula kadamo orange kadamo oldak kadamo oltauta rungulet emot makal lom kado orap esel klungyaw len morgitar adon rar say kita ni mo sokal motor si o man masaw len nos amil may o yan arabam len tamam tewal to ang ngarteya diway gami beting arang mamra Ngaraard iso mamen masang Ngaraard del mongi sulak Ano to siya question? Ito lang. Presidente la media, ngatan mo daw nga ano ka lang nga isi, aklam nga doli second na temele. Siro. Ngatiang kurang asawar tial maklol klo malungit ti ali mo sabi del kita ada blua amo abang na kita matigal kan di date kama ma orta yel de som mo morte tial portal trual. Wayel ulo ko MC tiya katengel makatmok makumra kaset adam laset ta pace ra tiya kabelment Ngaraard. E dia kadit say kitse na to so isu tiya kabelment gide pato ka besel lulol du rule de kal katengel da ruli. Ato example sera senior citizens akatya mga sulira senior citizens advisory council and also invite tayo maybe na state, especially the national office regina aging. And may first invited til mora kwabas, el murura atomra kasi ngina del mundo regina kadang Ngaraard marada na balul supported yan senior citizens. Yan ka din siya, at hindi na invite na armasila malgayok, ang Ngaraard na matumra kwabas. Bato ka ulol do rule bes, makatya di kami nga sulir staff regina. Regal 4 years dorior, dia kalbiot dorior. Mending dorior kinam deko kasing dekatan dengan activities, ya buyer state, ma employees state, amat mok lagi gaya del kento magingan lama setup pergi. Maknatian yang dia ngal lo orang asal, onita secure kami. Tian meranbel November 14, nek malde sa Marial, long tiyan na rada Ngaraard. Beto ka milul daso, el black kumul. Eso kan malmol manlisi madai kada suludaso yang nga mo implement aktin kan milaw sa ayel babiel mergil please monguy edi nga isel QR code hindi kan pomesang yang mo all tayo ulo yol bladru mabe suludaso kita mo motmok makatyan de nga suniro ul adrablu nas inmertian eda abang ni kada du tim all tayo lungulam mga swam en mortial drual komam suno. Oh, kobe. Saya kuntal tial presidente la media. Ngarin sel replikara
adis ela adir mulbai se kita tarawul do roli so da lisi ai kan relationship bergi ma ai kan baby raste logi wasiuang mawoni tempo mesang leng tarawul do rul lisi atora historical site segi ma tinga da arada Ngaraard suno. Mga 20 minutes, makman libre ito. 20 seconds. Tinarora, dakal mali mo, kita level, mali drill toy. O kung mga naman mo, kung tangat mo, kung tiyal office eh. Ako tensakan mo, musakal mo mga dibra, rigid. Siyera, asil wal to kasi long term, short term goal. Ilwer nga niya to dara ro kulto ko. Mga to kasi ang ragel sa edel mere to kut mok. Mga ragel ko to mesra time to som okre. May kita so kal dire kal mun kut mok clean mo bla katakra arbe kal aro kasi el man de ka ora nga. E kut mo ragel. May kita so kal mo kut mok clean immediately. Adire kal tora das kasi da support tora o masa klela revenue ra state el hopefully uban mer kita ra trablo akti maltakam sa tiel el karger tiang kasi tiang lugo mbla ahol e kali di nga nya kali trabe kasi mse tra nga ra das ko asul bum se el mogut makli akti om das tiel wasi e tiam la ra das ra sira bukat tangat kara olbil imletal ki mo sa do kasi gram ta kasi ito lo ta ka igar rukuil el dam rigid edar li akro dam weraran mamo kasi ela adrang aklet at the same time mo ger hagigid el isura pasin ela adrang lu develop a business active lo yak sa gid to raral maltang la sa el mornya karat water makwadi seriously Ngaraard the sweat so kal mo ko ni lastly again, ako maran wase bumun sa edel mo OPI sa egid master plan egid mo sa egid do dara ro kulto e kung daswen selba aklo umrelet where every year ma potamal tangat mo tungo office sa mo tuti imra kurba sa bet after saying nga adel di me pick up yun mo maran sa egid mo migam ko daswa growth egid as a community as a family as a other Ngaraard asal ba akla ira dumral ko igara mas akla betes ko maram sulang ang akla kay si zero ko maram sulang ang teste al me dumul mi mal sabriar kat mo ko mo tadrual mal di ngatal magmi kasi hindi ako kasam ko maram sulang So kalimatya ka isra buhay wase nga ka loyak ter murmur tra dial right in ra mga kabilor diak semria tangak diak semria ulo din mo sugra ulo akpay semria ren mo gutmok la ulo upilo ulo na mo tru government still and mo sa berenamal di nga ka improvement mura plura ole ngarinya 18 lakh namkot mok maratan na mali setir ari tegel ngarabak pakara igel bibiralis dia karan mo siya trakat begit tial public tendra mo ol datanga do ka setir ni ari foreigner na tuna subdivide dia karan mo ni siya bok dia aran mo ni moskira na mali setir ari aran mo sois problem alap dulmo na awro ni dia ka temet mutli saya bugut pokri mo sois problem alap matobditin alber serbuk direct ngaria public tendra ya siring ro limang ya karan murni siya mumrularan murni osab divide ada mamali siti aria gerang klaw rangat busiu na adunga pa siti ni
Ay mo subdivide rin, ilo banggen serkut mereka da asilang, ego subdivide, et mula aran morni at ama alisetir. Direct ser tegil mo kadam siu. Dun mo ra ungot maklaim mo mo dira bastap. E milmon mokmel ra ger dar siu. E dira kan mot mok. Se direct ngajak kol public plenary, dun da swasya dengi morsei, mo mustira subdivide mustira di sana. Ay ger pulang makmor murt. Ego mes en lus palera Ngaraard. Ki wala Ngaraard. E dira kan mot mok. Ngakakan mo asin diak semeriara tengah, diak semeriara. Ang no akmadi o sigar olen. Emgot mok lagi, regu Ngaraard wasang muspalara, ablu Ngaraard, tigil nga outside me muspa ako mumukot mok lakot muspin moria ali septir. Si shoot time ng olera housing ng Moragal Blue, mo secure public land, Moraga City, subdivision, mo sa era housing mo sa Tlogrol, diak ka question. Mo siya. Wow. Ngaraard, trigat tewang. Algo hosya. Por ser got Ngaraard drual. Na state Ngaraard. Ngulit te dutul mistria maklo prot. Klo toy talba okli. Ngatengel. Orang malo lang la. Mereka sulit ada klub. Tigel dars. Mereka organize. Kita Ngaraard Blue. Semeriara makadamay makamawagi. Lang time, namor sen time, bahugri lagi rai room, kailangan ang program. El me bol sum ra clave, masih hacer final remarks. Am teri dro. Ya room sakso ha. Manusauli Steve malungil sils malungilo dong song mora albekla umdasu unter gitara tra bulu e menenga sulir tirgal kohosya no subir memet nul do swir mo subedel dungil milil tra septiembre sentio naktiregal sogal mom tergir menenga sulir tial media cancel no civilmente muklik tial balungil orange boy dire el soal non teridad la blue orange sulit trigal belger Ngaraard muklik tial non dibrigi lol tutile nalia aldo dul girena oigagi del mukla abulgul toy Sera alolgi tena kalme mudadu akora amle rarmuk ndi gurang saya kal dadu en mal otme armuk makmal mrenga suri sel akal mariat tirgal tewal bigel Ngaraard soril tedige taklangal tir el mom shorgit direk mal no sheb garmuk le naga mledibus elmen sulwasi mla pasa de drain edirga ga adel sabit trakle makora mlom das sulwasi tial kabelment Ngaraard mol mogoy abol mle kasi ma sea dula se pomo do pastat el mut mo mesa tial rexira bulu Ngaraard ma a constitution mo metigiringin los dia sel mogoy le naria temera la argil el mal blata tial primary ma filing ai ka procedure lot mo di seguir el right in say ya adiregel teal mo sube del bormo e diregel o temera luz mal blata no sei sel general election sel borger Ngaraard ingel ma hotel bertok senkyo dia ya mo dia lo sagra a majority
tial majority Rilia Abelmentar, Adi Ruringim, who era general election. The Shelburne Watia, Teletal, and the Alsevar Woodlin, Locatacta, Oatmelan, Adi Shell, Pulgitri, Kikida, another, especially in Gelmogabur. Gire del Mood, Msatia Lutmeran Luz. Lamo, Wama than Iraq, Ladrat Mukli, Yamula Mlonia, Manemre, Al Vis, and Mlalolal make it accent. Men mood to Nariate Al, Mlesuadel, Molodringi, Didim Laval Sebel. Then the Alran. Dimlak ini, akabel mental Ngaraard, siapa tiriran ada bulu, ilmu amen deringi, kita bulu mula sudah amen deringi, kontrol amendment, amlaringi ya, resource rara, le propose amendment, tilt mukli, ini soal pilgibel, semua dia, aku tu utimeran lah kita ada. What do you think Allah is Ngaraard? Super majority. Kabulur Ngaraard amne amendri. Amne draft dia agilngen. Prosentio Ngaraard claim Ngaraard. Ngaraard da modul bulu rebelaw. Awulam le moda utmel Allah argi. Kila dia kadok saus. Kila claim bulu imo. Awulam bulu satya. Tara bulu rebelaw dia kadok saus. Yang kakro Saul tema al rubul Ngaraard ngara Saul betul ya utmel Allah lodoru ringe ya dilo sei komuru dilo tirak kasyugang ini dia kalau tidak demokrasi kasyugang tuira omul momul mes demokrasi second balance ige kita girel tul maral wasei asum ngara lo supaya gat toy en sebel motato di sel domesra agel gem mangel masel usara dablu ya balak tu wasei kulgit tirgam wasei ode sam emado tulutul musat yalut melalut idrili le sel gotlut melalla ageli ada Ngaraard amendment a less than 60%. Seguida galus mi. Ide el multian MMS el mutul misat yalut melalla lu de gut muklil mu akter gir era ta. Ni gida aktum el mutul mal pomter gida ada blu Eura sulela media kansol dengan kosia betrigel bigel Ngaraard semerial git muklik tal kletal umlo sebe el mensa atingir tirgal semerial murut tabwa umar besaul Saulang ya itu, itu sama klub. Tegit sel, bomo, orokiolela. Tial skir gidre la chich.